Danas je donesena još jedna presuda vezana uz banke i njihove klijente. Ti klijenti su na njihovu žalost korisnici kredita u švicarskim francima. Koliko je njihov problem rasprostranjen, pokazuje početak reportaže Martine Klajić. Aktera priče nije ni dugo, ni daleko tražila. Hrvoje Zovko jedan je od oko 60.000 građana s kreditom u švicarskim francima. Odlukom suda djelomično je zadovoljan. Biću zadovoljan u onom trenutku kad mi vrate moje novce koje su oteli. S obzirom da živimo u državi u kojoj prevara normalni sastavni dio života, onda ne bi se ni začudio da na kraju ispadne da mi banci moramo sve vratiti. Promjenjiva kamatna stopa proglašena je ništetnom u 7 tuženih banaka osim u Sberbanci. Za odvjetnicu udruge Franak stvar je jasna. Banke bi trebale vratiti iznos koji čini razliku između one početno ugovorene kamatne stope i svakog povećanja kamatne stope i ono što bih htjela naglasiti, to se ne odnosi samo na kredite u švicarskim francima, nego na svaki kredit, kunski, euro kredit, ako je bila ugovorena promjenjiva kamatna stopa kojom je banka mogla jednostrano kamatu mijenjati. Ako banke to ne budu poštovale, korisnici mogu podnijeti privatnu tužbu. No odlukom Visokog trgovačkog suda nisu zadovoljni u samoj udruzi. Nismo zadovoljni zbog toga jer valutna klauzula švicarski franak ugovorena na nezakonit način i vjerojatno ćemo s našim partnerom Savezom udruga Potrošač zahtijevati reviziju presude od Vrhovnog suda. Iz Hrvatske udruge banaka pak zadovoljni su što je sud potvrdio da su krediti vezani valutnom klauzulom ugovoreni prema zakonu. Potrebno je sigurno određeno vrijeme da svaka od tuženih banaka pročita detaljno obrazloženje i tada, u slučaju da nije zadovoljna s presudom ili obrazloženjem, vjerujemo da će poduzeti sve pravne lijekove. Pitanje je hoće li se i Hrvatska povesti za mađarskim primjerom. Tamošnji parlament donio je zakon prema kojem banke imaju 90 dana da svakom korisniku kredita u švicarskim francima vrate novac koji je zarađen na razlikama u tečaju i povećanim kamatnim stopama.